Remember to subscribe to Game & Hunt Digimag. Go to gameandhuntdigimag.co.za. Our interactive online magazine where you can click, scroll and watch videos. Available on all devices. Welkom by die weekse episode van Wild en Wonderlik vanuit my tuisateljee. Ons span het besoek afgelê in die Karoo om 'n spesiale springbok genaamd Mannetjies Roe te ontmoet. Ons loer ook in by 'n paar renosterwesies in die Noord-Kaap by die Wild Hearts Wildlife Rehab Center. Mannetjies Roe, een van die grootste springbokke wat die Karoo nog opgelewer het, is onlangs gemeet en ons was daar vir die spesiale geleentheid. Mense kan in die Junie uitgawe van Wild en Jag tydskrif die volle storie en episode geniet. Alright, kom ek mee toe. Kom daar lekker onderraak. Hou hom mooi in die middel. In die middel. En daar so. Alright. Op hom. Het jy hom? Ja. Is hy vas? Ja. Okay. Alles aan. Wacht, vat weg jou hand. Geef my hier so. Net so kyk. 20 2/8. en 'n 8ste. 20 en 'n 8ste. Yes. Alright. Ons kan seker maak weer. Ja, is ongelooflik mannetjies. Dit is ons eerste 20 duim ram wat ons teel en ek meen dit is net 'n ongelooflike eer om sulke diere te kan teel en met hulle te kan werk en om die resultate te sien van wat my pa al jare doen. So ons is baie opgewonde oor hom en ek dink die ding wat hom regtig 'n goeie ram sal maak is sy nageslag. So ons sien uit na hoe hy gaan teel. Dit is vir ons die belangrikste. Nie regtig wat hy is nie, maar om 'n 20 duim ram te hê is ongelooflik. Na 30 jaar se teeling in sy effort en sy moeite in kilometers ry en genetika bymekaar maak, is dit wonderlik om so resultate kan kry. As 'n mens dit met passie en moet goed doen. Wat die ram besonders maak is sy spread, sy wyte. Ek dink hy gaan baie mooi wye horings teel. Op die ou end teel ons ramme om mooi trofees te maak vir mense wat jag en ek dink hierdie ram se nageslag behoort spesifiek daaraan te voldoen. Wat mooi is van hom is dat hy 'n baie lekker dik basis het. En die ander ding is dat hy wys besonderse manlikheid. Hy het reeds hier in die ramkamp het hy al vir hom 'n gebied afgepen. 'n Mens kan sien daar voor op sy horings is 'n bietjie wear and tear en dit is wat ons soek in 'n manlike ram. Dat hy daai manlikheid reeds wys en ons sien baie uit na sy nageslag. Ons het vir hom 'n trop baie mooi oeye bymekaar gemaak waar hy nou ingaan en
ja, so oor 3 jaar, dan sal ons weet of al die dinge bymekaar kom. Maar op hierdie stadium om deur 20 duim te gaan is iets besonders. Mens streef daarna vir baie lank al en ja, 'n paar jaar terug was 17 duim iets besonders en trek ons nou daar. As 'n mens natuurlik die sommetjies gaan maak volgens Roland Ward standaard, dan is dit 'n 60 duim buffel of 'n 60 duim sybelbil wat nou hier voor ons lê. Springbokramme bereik hulle maksimum horinglengte so op ongeveer 3 jaar oud. Het ons nou maar geleer deur die ondervinding die laaste klompie jare. Na 3 jaar oud sal die horing miskien nog effens groei, maar dan begin hulle die punte weer afwerk. En dan verloor 'n mens weer 'n bietjie lengte daar. So min of meer op 3 jaar oud is hulle op hulle maksimum. En dit is waar hierdie ou nou is. So ek glo nie hy gaan miskien nog 'n bietjie groei, maar dan gaan hy die punte afsluit. Hy het nou ongelukkig reeds sy 1 punt beskadig wat hom maak dat hy een horing bietjie korter is. Maar wat ook uniek is aan hom is sy besondere simmetrie wat hy het. Laat hy perfek simmetries is met hierdie wye horings. Dit is nog maar net daai 1 puntjie wat hy gebreek het. En dit is omdat hy 'n robuuste ram is wat nie bang is vir beklei en vir hom 'n plek gemerk het in die kamp. The Wild Hearts Wildlife Rehab Center is a non-profit organization that do all they can to make a big difference. While in the Northern Cape, we went to visit them and to meet a few small friends with big hearts. In the middle was blind when she came in. We think it was a bump against the head or something, but she was for the first month, she couldn't see anything. And taken away from her mum. The other two, the mums had mastitis and they couldn't feed them, so we had to, the owners took them away. They were about a day old when they took them away from the mums. And then Phila there on the left, the mum died. She was sick. She had pneumonia, and she came in during lockdown. The other babies came in last year November, and Molly came in January. So we've got the one lockdown baby. And the others are just before the lockdown they came in. Fortunately, we got that one baby during lockdown, but during normal circumstances, it's difficult for any non-profit organization to stay positive and to make a living. And during the lockdown, it doesn't make it any easier. It just makes it more difficult. We don't have any help at this moment, so everything, we do everything ourselves, and the work just carry on. It's just like normal. It's just more difficult now during the lockdown. We've got a Facebook page, Wild Hearts Wildlife Rehab Center. So any help during this time would be really appreciated. We all the details are there, our banking details, telephone numbers, everything are on the Facebook page. Phila came in 3 weeks ago. It was during the lockdown, and she's still a bit wild. She's not as tame as the others. She allows us to touch her, but not too close. We're not allowed too close. But she also refused to take
a bottle, so she's drinking out of a bucket. But so far she's doing very good. Flippy and the rooster is, they're best friends. They love each other. They're playing and going crazy while we're feeding the rhinos. So yeah, that's the best part of the day for Flippy and the rooster is when the rhinos get fed. The Sunboy is about to go to the back and feed the other 2 babies. We've got 6 babies that's on milk now, so he's going to the back while we try and keep the others in front. So yes, there's 2 more that Sunboy must feed. It's also 2 that came in due to rhino poaching. And they are just over a year now, one of them, and the other one is about 9 months old. Wild Hearts do not receive any government funding and solely rely on public donations. Any contributions in this difficult time would be appreciated. Al bevind ons onsself nog op vlak 4 van die Grendeltydperk, is daar steeds geleenthede wat op die wildbedryf se kalender wag. Hier is 'n bietjie meer inligting van die geleenthede wat uitgestel is en ander wat wel nog plaasvind. Please take note that the Bona Bona Game Breeders 4th Platinum Auction has been postponed until further notice. Remember the Summit Wildlife Auction 26 September in Graafreinet. We hope you enjoyed today's program. Are you subscribed to our daily newsletter yet? Go to gameandhuntdaily.co.za for the latest news in the game and hunting industry every morning at 6 in your mailbox. Stay safe and stay healthy. Till next week, goodbye. Remember to subscribe to Game & Hunt Digimag. Go to gameandhuntdigimag.co.za. Our interactive online magazine where you can click, scroll and watch videos. Available on all devices.